kami itu ng sohot yan ang kombi nangangalap guru namin ikot tampay mabaglas maroon saya ditampay Tuhan tapapasakaso bihok nasagyat sa urbatuhan ho mangiring-iring ang kapinapar at turhadong ka matugod-tugod nung po sa hato batumar sa urbatuhan may matapko sa hato na matugod-tugod pa po sa hato na warnini sa hato na warnini para musik bago sa sana Patapang waras pin. Kamu masker nih, patur kamu. Masetari, ihamuak ka na tutuanan. Aron bisa madino. At suruhani ng idona. At aron na nubigwa. Iyak ka, hani, anak liburo. Oto, at sulu mauho, burko. Molo ako sa butunda. Okay ako. Noong atong lilik ka muna margaw. Nakino nga siya bag si Joro nito hata. Apalabas siya kata ni Pastori. Alay, Mikkel. Ibagas ko ka. Arzulo ang matok Tuhan mula na dua. Nung nga dia langi ho hela. Sungit dia roha. O majugulok Arzulo. Nung nga dia tu si hora nung nga dilim. Bergaul ka muna. Tuh burukon. Mga tu si maolag ko. Atit dia lebih kurang. Molo pala do dikit sang 50 umur. Molo na markelengi ono do si kata. Belga sora. Nagterpangaruhan mo na. Ala na gudang naik inudohong. Totong mo betang adong do. Mau liatin idokan. Nagpuro. Buhut parwahon natan iboton. Mana tu nak? Mana tu? Memang umur niyang gimon parumen mo. Nung gabi, matalani buklon malahat, lawad buti-buti. Ay urang. Lubihurang pangalahon ni parumen mo, ang kim, malohon na puruda, mga kim. Unang nagabi may ilahita. Terjadi non pati pa sa pusa daon, marsipay ila. Ay bonan yarin duhan, abang bur, siya kutagisa. Kamu biguruman, sino nga, posro kanan, dan puro, korkadi do mga sar, nahura, soto, amar pangido. Jadi, tuo beba, yana, masih dohonok ko. Posro kanan, ay kokiat kamu na mangulat si ulam. Unang dibering-bering kamu na com. Mungkin kamu be prakak di seru. Atur waktu. Waktu itu adalah uang. Jangan sampai melenceng. Ada ni pastor tayo nakit. Argado waktu itu. Nung diberi korao. 15 menit. Iko na rongdo nangido. Jala unang tabereng matanyari asamuan tembina ay mula mak maridi langsung niya ng pemikiran molo diwasa waktu itu ada uang jala pangidwaku unang di sona nang lewat lumubi ma di pemerintahan abian ang di pemerintahan do alay bibirido auro santuna atasan muna
buru pesak hidup ate bohai sila masindi ate hurang helak kono no namang kades telepon Wala tulang, wala tulang. terbuka Wala tulang. di pimpinan pemerintah desa Madura sesitaran ate boha lebih hurang suriang muna perangkat desa Madura ate boha lebih hurang amang unang marsipila namang Gawe tulang. jadi aku nung pangidon tuang mata ngolo tong isi unang korupsi ang muna unang katopi tiga jutong Ay, anong doon memang anong maduma. ibat tong amang ay mahon doon ay ono man sano kota sa hancur libur jadi iro si pangidua di mo lo hubiring niya namang dang solo songoni atik buhata sa mon non tang dinote agi bibasa kutok kamu non siap si Madura mendukung saya adalah di dalam pemerintahan Ira tulang, jadi ira tulang. kalau mau anang anon magkalihalihon waktu anak na puro pi tang buhi biyon ikut si patidangon naman sa tungunak kuburo ay yala po parumen mo anang huda-huda mo nang tang buhi songoni dereng na puro niyas na mangulo doon sa rumatuwa jadi ilo budak ko na perlu lumuwi ko keluarga pihak nina sila na puro sukuk ko rin ang ulang sona ya cari baba ayaw ba yargay akaw pong daw amang buri magumon polarora perkela tuh bay nah maniak kosong ni ada dia mah sesona dong ikator kurang nyon helawon anong benda na surana wo suatu unang terpengaruhan ya seri atik boha adong unang terbawa unang buru songoni dinang jadi bos rohaku di hamuna ada dua pasti lo ikut songo tang yang muna ikut mardani do kamu di begasar rumah tangga ngebegak unang adong aban nai jadi digo din helawanan ko ng teribi adiwa nakot non darating oh lo una puro ba buwa kasi budai non helaw da adong beso na kang burung nana tuwa Anong beso ng guru, bro? oh lo nyan aman nora jagodan ha Wala tulang. ang gopong depla sama tuwa Ay, gaman tuwa. oh lo wala dami naman ya tinangso ano buhado ya sukot ang buso mo no takulang kono piyon motor aja dulu kita masih ada musik sabar aja mang lungo yung tulang namin ano siray Oh, naman ko lagari. sekaligus naman awala na ulili oh lo mula niya mga kasimatu ako Wala tulang. din sa mga nagalang unang uniberta mo na ay burong di ba lebih burong lebih rock lebih beso unang akan yung uniberta mo na lalu bisa mo pun di bawah itu ada jadi bos rock modal ada ada ikon pangsorom mo dos rock sebelum sosok dia unang ngaulo isi mana nama lo nama natoras nama sibatua lega ang arong ling ni mo li do na puro be uwangan ay mo wala na ko puling diling mo ling na wabe no naman sabar mo ma arong do biruba pasti ronion puro naraban mapaw ka sa malas na puro tapos ko ni mapaw to kari dak kinna uli na tamoy na puro ida irang sinadua ini ya Osro aku na on ke bibay na ba ay sumi ke lo katawan mo orang ni rengaon na mekel alanya ay pero surat ko kaya dia kau punta si luru son udikem ni kulur caro tangan ikem lang na dari tahu aki dia tu si esok rohang ai di iro nang bolo boy turo mo na ko lain pengalaman ko si Malik ya kakak gue tuh kalau lu gak bisa iku dong naik dulu dong udah nangga iku beda dong naik rumah tangga muna posuraku ini nang dong bebek video ada orang dibagi kalau dulu ngerasari nengak waktu dulu nengak kan buru
Nih. Kenapa? Itu sendiri. Kang lagi lo tuh dia. Kiri kanan, depan belakang. Nih. Pos rohanani di hoinang. Guru asian. So tunang dari mailamang do apa? Sudi keluarga tanani. Guru nang itu tahu nak turuai. Ani mo habit. Iko na dong do odi kan mana? Ang kulit. So muna. Oh tunggu guru nang, guru malawian main mak. Kayak ada unsur guru malaw. Oh suara, udah nang. Anak-anak mau guru malaw, guru nang sosok dunia. Ani wala sipi all masih jebakan. Kalau guru nang daw. So ni na may beho. Ina. Alay hidup sa ni oleh si. Sina guru beke. Ani dia hurang. So orang tak sesina guru lah. Kalau udah jauh. Etang naisi. Etang naisi suat ko na guru. Ha? Mas berako ka na guru dah. Lumob yang guru parnira nanti. Ade. Mas aku. Oh lo nak guru. Nak guru. Ay dia nak guru. Ade nak guru. Maloro dah nak muda. Ade. Memang masuk aku lagu biar kau nak sesuatu beda masih luncak. Jadi mau lihat dia lagi bata, mau lihat dia lagi opung nami selalu si Tio si Dauru lumobis sama tuan nami manoro si Rai ini alam gula ari atau lama pasang tong nami. Oh jadi emang perlu sih raga langsung kalau urang itu siapa ini? Dari. Jadi nyo matar hela, so patoknya kena dua-dua. Mau nak berjuji mo ko naman. Ibarat dia tutup dah. betul lah. Ira sorohan namin. Molo wape honon, ape mau kamu dua. Iya betul. Saya makan ang salaon. Bunga besok tamu sok may katwa. Iya betul. Ima pangidon namin naman udah. Betul lah. Udah mau bro. Jadi masuk mah dua tua, memang berbeda.